Awas esme setrum seureud. Tenang cok, tenang we anjing. Bisa kali di bagong eta anjing paye pliker seureud. Anjing jadi sampe goblok sakit nah eta cok si Sambo anjing. Anjing eta tombak dari aku nah. Awas balik sih. Bener kan cek beleguk untungna teh gusur seureud kali 500 beleguk. Eta teh contoh MM nya retri nice anjing. Retri nama tepet teh cok eta teh gugur anjing. Tolong aku aman cok, aman tenang anjing. Tongganeng cicing Lilia bisa paeh cok anjing. Pliker seureud kali 500 anjing ditusuk. Mana paeh tuh ente tidak sekali. Apa itu paeh cok? Tenang, PLN aing kuat cok anjing. Sugunan mah heula cok kalem. Maskop kan karek hirup